namkela kambe ka Masuta Xitsonga analyst. Channel. Of course, namuntlha ta khayelo le paparilani leyi nga ta hi kha hi linka vhele na le ka ri stylist, and then from there hi ta hi kha hi tlhela ka King Tshinya Vantshwa leyi nga ta hi kha hi linka na The Twins, and then amakumu of course hi ta hi ta xa makhombo hi ta tlhela hi n'wi linka vhele na Benny Mayengani the president. Yeah. Tani swi xitoko vhele ha paparilani ya yi n'wi koti leke yi tshama yi suka kusuka man. So ku na video clip ya yona vhele yi kha yi ri le 17 le yi ri karhi yi hlasela leke ri stylist mana mhaka leswi ta kha hi pfula video leyo hi twa kahle ku endleka yena Master T. Wa video yo suka vhele ha swona ku hi liya paparilani a yi tshamile ka VIP section or section liya ti artist. So a hi tweni ku endleka yena la Master T, a hi tweni yi ri paparilani. What no for you? What no for you? Like a stylist, tani swi mi swi tivaka. A hi continuing. Kasi ya ri on andro okay cheka vhele. We can see video recent vhele kuma swona ku ya vekele na ya na bandage la ya na bandage vekele na band ra voko, as you can see. So I mhaka recent ya suka nga ma hleketa even previously I sukini le palms le loko kha ya loko hi fike performer la hi kha ya ku performer vhele kha nga rambanga and stuff like that. So inyimpi ku kumba ngo swi lava careful man, swi lava careful like ri nga zi suka siku rin'wana tani leswi mi nga swi vona kwalano. Even then of course continue and then of course okay we ka King Tshinya Vantshwa ya sukeni mi ka mi swona previously ai kha yi hlasela hlavusikizi hi ku a hi nqambi se hi vona se yi nghenele na The Twins la. Of course the matter ya linkiwa na timhaka vhele ta event liya le Giyani Stadium vhele. So a hi tweni yi rini King Tshinya manjheni mara byelani mina Timothy na Thomas va ya kwini hi ti 19 wa ku nga susun'we laha ku tsotsometiwa mina a suka lon'we phela vanhu lava loko va za va famba va ri vambirhi ne ta twa ku ta xinyamalarisa a ni nge nyamalali mehe a swi kona sweswo ni nge nyamalali susani wun'we ka vanhu lava vambirhi. Timothy a nga laveki lahani aretse me mi ta ku sweswo ka mehe i endla yini Timothy kwala Timothy vhele lowa vocal ngopfu hi ye lowu n'we wu vulavula ngopfu a ni ka vi ta va hambanisa leswi ma Twins lame a ka ha na yin'wana solution because va na dithathungusi hinkwayo lowu vulavula ngopfu hi yena Timothy lowa. hayi me a ni swi twisisi kahle susani Timothy mi chela Tshinya la I'm not ta xavisa majenje va ka hina kumbe ta xavisa timongo, at least ni ta va ni kha ni endla something kwalani. Susani wun'we ka vahisa lava vambirhi a va laveki lahani ka festival, a va laveki vadamani. Hayi suki ku kahle King Tshinya yo la ku ngheni nkani kahle ka event ya kona. Yeah, of course the Twins va ve va n'wi responda ya hi ve vona of course hi vona Timothy ya la nga ku susiweni ya fika tsela ku ni ya endla leswi wena a wu ta endla swona man. Tshinya leswi of course Timothy vhele a nga fika a responda swona and stuff like that, as you can see kwalano. And there's this comment of course leyi nga fika yi endliwa hi Mashava there. I'm more inclined to believe what he's saying. King Tshinya loko se yo marketa phela se endla video ya vumbirhi about that event, swi tikomba na ku se swi more towards marketing man. Yi nga yi hakeriweni King Tshinya sa na ha swi voni kahle la man. But content yi le ku nambeni, there is no problem. And then of course ke ya ka Shamakhombo vhele wa humesa a track ra Marhelani, a very powerful song. A xi le ku beni, a xi le ku tikiseni swinene. A ndzi ni vona murhangaphandle yi ze yi ri approve risimu leriya.
la ku cina Marelani va nga ta ni dlaya va nga ta ni dlaya. Xi bini guys ndzi ni vona murhangaphandla ximbazini pressa link ndzi ni vona murhangaphandla yi ta comment. I was like okay. As you can see ka that song loko fike hi nga London afike yi vona president yi nga nele yi nga fika yi tsala kwala yi ku shy. As you can see kwalani loko okay then xa makhombo vuri na ku danki very swi tiva very xa makhombo munhu loyi very ku na yena a ti rhandzela ku mi rhanga phanda so a yi na issue na yena i munhu loko a ti bele hi to yi ta n'wi congratulate se i bini misalo i bini swinene so risimu leri marheyilani lero at the moment ri twala ku ri beef to gagash ri twa ku ri beef to gagash and swo swilo leswi a swi kha swi trenda all over Facebook va kha ku i beefa gagash i mhaka ku risimu leri twala kha beefa gagash ka at our current moment because i vanhu lava nga holova ma yi kuma na mhaka leyiwa however ivi a hi paluxela ku endleka yini xa makhombo la hi fike hi vona faka tsala ku first of all ni lava ku khensa n'wina magazi ya ka hina for support love and encouragement loko swi beda loko ni beda na loko ni beda mavula swo hi swona va nga va kha va vula but xa makhombo va kha va bloga xa bloga xa makhombo va kha va bloga so swo ti fanele xa makhombo so your statement there I basically disagree with it and then he continued and wrote loko hi beda mavula I love you too let me set the record straight marheyilani mi yi amukerini a hi beef a yi ri beef loko ni hi nkamba ni tlhela ni endla ti-video ni kha ni yi vuma 3 years back lava va swi tivako va swi tiva danke so risimu leriwa a hi ra sweswi i ra khale hi leswi a hi kombisaka swona xa makhombo ra khale ende ku ve na tihintsi la ndzeni va kha va hlamusela vanhu ku a bifa mani hala va Samfree va vona va kha ku xa he's also doing the most Samfree xi lo karhateni na xona ni hava munhu joni mi kha mi swi vona xi lo karhateni swinene na risimu leri ra jena xikhwama and stuff like that so lava swi tivaka swa bifi loko yi endlise kwini va swi hlamurini la ku na ti-comments tin'wana hi fike vona Bruce kwala fike kombisa yona yi na vubeef hayo ya twala ku beef if a nga hi nyika context xa makhombo hi ta hi khe hi yisa ka gagash so hi fike vona xa makhombo fatsala ku i beef ya 2022 as you can see kwalano then lo a swi tiva ku nga hlulani fika kombisa ku straight a ku ri beef for DJ Hippie I remember the video but I see the difference na ku a nga ha beefiyo vera ku beefiwa DJ Hippie then xa makhombo tlhatsela ku yi lo go clever a yi lavi ku duma hi mhaka mana vafana sweswiya i minkarhi leyi nga ze ku lova risimu ra mana vafana sweswo ku i ra mani ku ra DJ Hippie or xa makhombo this stuff like that mhaka leswo a ku ri beef leyo but this to some extent this song can be applied to gagash a ni tiku why swi endlise so maybe mhaka veri ku holoveni somehow this song ni twa ri kha ri ya le ka gagash ya hi tlhela ka risimu vhele and then of course ku hi tlhela ka risimu ra marheyilani vhele ra xa makhombo guys risimu leri phushe ku swo vonani in just a day already ri ka 24,000 views a ri pushing guys I think ri pushe fast way too fast ri nga ri breaking the records koko problem swa hlupha yana ku hi nga swi verify xinjhani but I believe ku by far ka maybe hala ka electro rona ri nga phusha ngopfu hi nge vulavuli ka ndzumba ni ku na beni mayinga na hala yi va kha breaka ti-records so but no vula ku in terms of a day okay xi bini xi bini guys xikuitumbela ri byasa ku ri gagash I'm sorry for risimu leri swi ndli na ku ri ya ka wena but sisi swi tla swi karhi yi ka yena hi ta believe sweswi hi believaka swona mhini mi twaneni na gagash in mind hi leswo xa makhombo loko ri a mi ngeza mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe ni ku hayi chayela ya kaya marheyilani chayela ya kaya marheyilani va nga ta ni dlaya humesila ku cina marheyilani
Yeah, umesila kudansa mareila, vangata nidla, valongolo kili, vangata nidla ya mareila ne. Yeah.